le goi dam mo chin na zomi podcast panin na ong no sian masa ing ina tuni nunga again bang tom khat US le Iran te vai ong update king nom khai manin na tua tom khat ki kum ki leng lungul hang tulai tak pen i thei sa ma bang news ton te gen na hi le US te pen Iran te kap ding in za phial bang ki mo ki nak thoi lua u a hi manin na kap te khading hi chi ki mo hi to ma bangin to to kit zuin na US tenvel tembo khong galvan hon pi khat apwa khin hin na already sa to ma banga Iran ten jong nong kap pe mau le ko jong ready hi chin na amao jong gen ngiat tu ahang US kum pi pan bel gal to sangin na ong ki kumun na nuclear bol non ke chi abol lo ding bai khong ai jong in to ting khong gen in na boy jeng jung chini ma to hin tu lai tak kalung iku khop ding kalung gula bang hiam chi le tu lai taka amawi achiani ma hin na azen in US ten pen kap ding bang acheng mayoi chini ma akap nom hi le tua jong pen already ta hin na hin azen in amau kap le pen akap na ding munu pen esak le hang hi news tom te hi ta le mi pil tom te in again na vo bang chi hiam a khat man na vo bang chi hiam chi le kap le pen akap na ding munu pen US ten IRGC te I akal kap phual pi uma asis sakhanu to khichang baji tat phoi te na to jong kap dinga kum to le atom chini gal phol mun tom le tua nuclear ball na a nuclear to ki sai van koi na te a hi zonga tua mun teng pen kap lim ding hi ngim san ko hi chi pen ki en thei chini mo to hin na ikikum nop thua adiakin amao ki kapin a zen in US ten jong kap le ong zo ding chi mai tua khichang bang da nang pai ding chi pen lung hi mo huai hi mo hin elle hang ke bang nam sagi sa ing khat na bang hiam chi le a ho in amu hi le hang pen a zen in US ten kapin zo le democracy tong pai ding mo ong bang chi pai ding chi pen lung hi mo huai mo adiak amau Iran te khong pen muslim hin na a khau ma chini to hin amau piang na jong ngai sul le hang democracy to pen a pai thei lo ding nam te a pai thei ngiat lo ding nam to te chang to jong lung bang cha lung hi mo huai mo ngai sul sak leng tua hin tua khit chang leng tua Libya khong Syria khong Yemen khong mate elle hang abe sa huna hi gam te main avaka po hin na democracy to pai ding dan a hiwin akum pi te bangu valai ke chini a ya nga anunga ama bang chi hiam chi le bang da nang pai u hiam chi le angei na sa nga su zo ki tha na ki do na tam phoi khat ki khenin na amau ki do chi dan hin agam tengu pen boina lian pi piang zo mo a democracy to apai gel lo to da na ong pa hin na Iran te jong a zen a tun amau democracy de chi mi pi tam pi that hin a pin a thau mi pi ten jong democracy de a hyang amau jong a zen in US nong doin na azo hi le amau ong bang chi pai diam chi mo to a jong ngai sul le hang lungul hang ani na Venezuela da na jong kap khathei mo a hanga Venezuela pen amau chimai ne na agal kap tha hat khol mo bai taka US te na su the a hang Iran lian pen to dan dinga Iran jong ichi sam hang amau gam lian khat ma hin na gal van khong jong na se ve mo to dan hin koida nang piang ding chi tua Venezuela khong to pen Iran te thei lo ai changa mo hin to chang athum na bang hiam chi le
agal amau tun US ten ong zo hi le pen amau akum pi koida na kwan kum pi ong sem ding chi pen amasa alung hi mo huai pen a ke bang ngai sun hing mo to khit chang hi US ten azen a vaka pu hi le pen ka phi le Iran te amau amaha mi ten thuk di ngai ve mo tun jong again hin wai changa yimin khong to changa to Lebanon pana Hezbollah te khong Houthi te khong mo to chang Iraq gam pana thao toi tom ki pol na te chini to ten jong pen ka kap ding ho hi chi to bek tham lo US gel lo to US te I mahami te chini mo Qatar Saudi Bahrain to changa Israel chi khong Korea US te I gal phwal na mun khong tua gam te jong kap ding hiung chi tang ko wai changa hi pen ong ki lo to le pen gal na se pi khat jong piang thei thu khat hin na mo tua khi chang bang pia tana ongom lai ding hiam chi le si po yi hi sum lei sum jok ki jom na mo adi ka athup pia bang hiam chi le zinan pia tana ong ding Iran ten atui pi tua homo tui pi kwam teng pen khak tal leu tua tenga pen zinan tembo te tampin tua teng aphiat hin na thakhat thua tua tenga ong ki do nong khak le pen zinan manong khang lian dik mo pen in kimin na ki boy pi di ngai ve mi kimin tua jong pen alung hi mo huai ma thu khata ka ngai su thi agung na abang hiam chi le tun tui pi tunga US te I gal van chine va le ngai zonga tembo gol pi te ji zia ena adiak dia ka ki do win na tua te atom pen khat bek ai zon khat bek asumin akap sia saku hele pen US te a dinga jong pen leitunga amawa dinga zoom hoi ma khat suak ding mo to pen US te ahan chiam ma uzong akisam ding dan hi mokka pin azen in Iran te jong amai mai lo ve ichi pong mo khang mo to dan khatin na ama mo bang lo in na ong hi zen zel le boina lian pi jong ong piang thei ding thu khat hi chi to jong ngai su thoi tua bek tham lo apia tana lian pi a pen tun vaka pin US ten kap le pen Iran gama dinga pen amau mi pen million teng som kwa le teng thum bang a umwai changa amau pen tua tenga mi ki bang lo biang na ki bang lo nam tuam om hi na tua teng jong buai na pianga azen zena nidanga abeisa abayen pa u a hep khiat dan ma mo kumpi khat bagwal le jong tun amau miki bang loi ta mau tengong ki do ding na buai na lian pi ong piang zo sem diam chi khat tua jong pe na pho khwai thu khat hin na ki kum to nin na zomi podcast a nong esak nong ngai sak manun na a lungdam ma ing chi tuang ge ning in na pina to en khem pin subscribe yong na mek sakun ma lungdam to pa thu pa